Jeste li ikada imali osjećaj da je vaš unutrašnji mir stalno na udaru, ali nikako ne možete tačno prepoznati šta ga napada? Možda krivite posao, porodicu ili beskrajne notifikacije na telefonu. Ali šta ako su pravi krivci mnogo suptilniji, toliko su upleteni u svakodnevni život da ih ni ne primijetite? Pozivam vas da zajedno prođemo kroz ovo putovanje. Ne samo da prepoznamo te skrivene sabotaže, nego i da se oslobodimo njihovog uticaja i vratimo svoj mir, čak i u ovom užurbanom i haotičnom svijetu. Danas je tišina prava rijetkost. Stalno pištanje poruka, beskonačno scrollanje po društvenim mrežama, pozadinski šum vijesti i tuđih mišljenja. To su nevidljivi lanci koji vam kradu fokus i rasipaju pažnju. Možda to i ne primijetite, ali svaka notifikacija je mali trzaj koji vam odvlači misli od sadašnjeg trenutka. Vremenom, ta digitalna buka postane tihi šum koji vam ne dozvoljava da osjetite pravi mir. Društvo danas slavi zauzetost. Stalno nam govore da moramo haslati, iskoristiti svaki minut, biti uvijek u pogonu. Ali taj pritisak da stalno radite više ne širi vaše kapacitete, nego ih smanjuje. Možda se osjećate krivima kada odmarate ili nervozno kada niste produktivno zauzeti. Taj stalni pritisak ostavlja jako malo prostora za mir i tišinu. Nekada su najglasniji problemi oni koje smo zakopali duboko u sebi. Stare rane, neriješeni konflikti i neproživljene emocije ne nestaju same od sebe. One tinjaju ispod površine, utiču na vaše reakcije i potajno vam kvare mir. Možda primijetite da burno reagujete na sitnice ili da ste često anksiozni bez pravog razloga. Često su to odjeci prošlosti koji traže da ih napokon primijetite. Svi mi želimo sigurnost, pa planiramo, organizujemo i pokušavamo kontrolisati svaki ishod. Ali život je nepredvidiv i što se više držite svojih planova, to ste više nervozni kada stvari ne idu po planu. Ta iluzija kontrole je zamka. Obećava sigurnost, a donosi stres. Dok scrollate po tuđim savršenim životima na mrežama, lako je pomisliti da zaostajete. Ali poređenje sa drugima je lopov, krade vam radost i iscrpljuje samopouzdanje. Ono što vidite online je samo izlog, a ne cijela priča. Što se više poredite, to više zaboravljate na svoj put. Sasvim je ljudski željeti da vas drugi vole, ali kada počnete stalno ugađati drugima i prilagođavati se njihovim očekivanjima, gubite svoj pravi glas. Ugađanje je iscrpljujuće i ostavlja vas osjećajem da vas niko ne vidi i ne čuje, čak ni vi sami. Svi imamo onog unutrašnjeg kritičara. Nekad šapuće, nekad viče. Te destruktivne misli, nisam dovoljno dobar, uvijek sve zeznem, postaju samoispunjavajuća proročanstva i polako vam uništavaju samopouzdanje i mir. Strah od toga šta će drugi reći može biti paralizirajući. Zbog toga ne govorite šta stvarno mislite, ne probate nove stvari, ne pokazujete svoje pravo lice. Ovaj strah često dolazi iz prošlih iskustava, kada je vaša ranjivost bila ismijana ili povrijeđena. Promjene su strašne, pogotovo kada vam poznato izgleda sigurno, čak i ako nije zdravo. Ostajanje u zoni komfora možda vas štiti od nelagode, ali vas ispriječava da rastete i pronađete dublji mir. Guranje kroz bol bez pravog iscjeljenja samo odgađa odmor i oporavak. Pravi mir zahtijeva da priznate i obradite stare rane. Neproživljena iskustva utiču na sadašnjost. Nezavršene emocionalne rane mogu nesvjesno diktirati vaše reakcije na stres, odnose, pa čak i uspjeh. Možda sabotirate dobre stvari ili burno reagujete. To su znakovi da nešto dublje traži pažnju. Ako ste nekada bili u situaciji gdje niste imali kontrolu ili ste bili bespomoćni, možda sada pokušavate kontrolisati sve. Ali kada stvari ne idu po planu, anksioznost raste. Prepoznati ovaj obrazac je prvi korak ka puštanju. Poređenje kao odbacivanje sebe. Kada se stalno poredite s drugima, često tražite potvrdu koju niste dobili ranije. Ova navika može postati način da zaboravite na svoje potrebe i vrijednost.
Ugađanje drugima kao mehanizam preživljavanja. Ako je autentičnost nekada bila opasna, možda ste naučili da ugađate drugima da izbjegnete konflikt ili odbacivanje. Ovaj mehanizam je nekada bio zaštita, ali sada vas spriječava da živite kao svoje pravo ja. Negativan unutrašnji glas često ponavlja ono što ste nekada čuli od roditelja, učitelja ili vršnjaka. Ti unutrašnji glasovi održavaju sumnju u sebe i drže vas na mjestu. Strah od osude kao zaštita. Ako je vaša ranjivost nekada bila povrijeđena, normalno je da se bojite osude. Ali taj strah, iako vas štiti, guši vašu autentičnost. Sigurne zone kao odbrana od traume, držanje za poznato, čak i kada nije dobro za vas, može biti način da izbjegnete bol promjene. Ali pravi mir dolazi kroz rast, a ne kroz stagnaciju. Postavljanje zdravih digitalnih granica. Počnite tako što ćete svjesno ograničiti vrijeme na ekranu. Isključite notifikacije koje vam ne trebaju, odredite sate kada ne koristite telefon i napravite prostor u domu gdje nema tehnologije. Koristite telefon kao alat, a ne kao lisice. Prihvatanje nesavršenosti. Pustite potrebu za tuđim odobravanjem. Vježbajte samoprihvatanje, čak i kada pogriješite. Zapamtite, mir se ne nalazi u savršenstvu, nego u prihvatanju sebe. Briga o sebi kao prioritet. Stavite brigu o sebi na prvo mjesto, a ne na kraj liste. To može biti šetnja, vođenje dnevnika, meditacija ili jednostavno reći ne stvarima koje vas iscrpljuju. Čuvajte svoju energiju. Kako održati trajni mir? Preusmjerite fokus s onoga što vam fali na ono što već imate. Vodite dnevnik zahvalnosti ili svaki dan zastanite i primijetite male trenutke mira. Zahvalnost vas vraća u sadašnji trenutak. Tražiti pomoć nije slabost, to je snaga. Podijelite svoje borbe s prijateljima ili stručnjacima. Ranjivost produbljuje veze i ubrzava iscjeljenje. Budite jasni šta vam je zaista važno. Neka vaše vrijednosti vode vaše odluke. To stvara unutrašnju sigurnost koju spoljašnji haos ne može poljuljati. Idite korak dalje od običnih ograničenja. Napravite namjerne prostore za odmor i procesuiranje. To može biti vikend bez tehnologije ili korištenje aplikacija za meditaciju i opuštanje. Slušajte svoje tijelo i emocije. Nekada je briga o sebi trening, nekada je to popodnevno spavanje. Poštujte svoje potrebe bez osuđivanja. Dopustite sebi da budete viđeni, čak i kada vam je teško. Traženje podrške je hrabar čin brige o sebi. Definišite šta vam je najvažnije i pustite da to oblikuje vaš život. To donosi smisao i trajni mir. Unutrašnji mir nije destinacija. To je praksa. Radi se o tome da prepoznate nevidljive lance, izliječite stare rane i vratite svoju oazu korak po korak. Imate moć da se oslobodite tajnog zatvora koji vas drži. Počnite danas. Vaš mir vrijedi borbe. Zato, gdje god da ste sada, koliko god godina da imate, zastanite, udahnite duboko. Pogledajte oko sebe i pronađite barem jedan mali trenutak mira. Zahvalite sebi na svemu što ste prošli. Prihvatite svoje nesavršenosti. I zapamtite, vaš mir je važan. Vi ste vrijedni, baš takvi kakvi jeste. Ne dozvolite da vas nevidljivi lanci zadrže. Oslobodite se i dozvolite sebi da živite s više mira, radosti i ljubavi svaki dan.